Hello guys! Welcome to my channel again. This is Pobre pero Sosyal. Karon guys, i-update mo na sa result sa ang swab test. Okay ko, wa ko mo negative kaloy sa Ginoo. Pero ang problema guys, na ako diri sa dinhi, gitaguan ko, gitanugan, gipahinog. Insani, so after 5 days daw i-utro ko swab. So tanan kami sulod sa balay sa akong amo positive, ako ra ang nag-negative. So obserbahan pa ko kay nganong ako ra may negative. So karon guys, mo masayod dili lalim nga ma-quarantine nga ikaw ra usa. Way problema sa pagkaon, way problema guys sa kay aircon man ni no kaadso, ako ra usa higda kaon tog mag-exercise managsa ko mura na ang trabaho ari, pero arang ka boring kay ako ra usa na internet way problema, pero ako ra isa og bagabi arang hadlo ka guys manirado ko tanan Inja, able tanan saga, bahalag dako sila bayro nun. Basta kay able ang saga kay basig nay wakwak, nay ungo, ako kahibaw. Kaya ingin sila nara mapukuno nay ungo diri Diyos ko ja. Na ako diri sa ani nga side man good guys. Tiawan ni siya sa una kani tiawan. Kanang nay maghagok ani sa una ani may matug. So what ko laing choice kundi giagwantan na lang na kay umpoy lain kapuy-an nga nang amo wa man koy lain kapuy-an, wa sila lain kabutangan na asa man ko ibutang, di ko pwede ibutang sa pamilya sang among babay kay basin og matakdan pud sila adto basig naa pa naa na ag kanang virus pero wa pa ni kuan ba kanang sana basta wa pa ni effect kay gauban ba dya minila dya nganong wa man nag-negative man ko, silang tanan kay positive man. Aghang among baji, wa mo si Zay kuan. Wala si Zay sakit, wala si Zay gibate, pero positive. Di man angay kahadlukan ang para na di ko angay mahadlok, mas malipay pa ko nga mag-positive ko kay aron kauban mi tanan sa usa ka balay kay sa karon naglabad ang uog hunahuna, agahang labhonon, agahang planchahon, agahang hinloon, nagkatag na ron ang bay, ang Ginoo ko hinuon ang among baji kamao na sa mo hinlo pero lahi ra jud na ikatulong kay magunsa si Zaadto guys, si Zara njang mga bata tulo ka buok bata tulo sila bintaha man to atong aging adlaw nga na quarantine mi didto mi sa Shali kay ako si Sir ug agyang anak isa. Merkulis mi didto, Merkulis, Huwebes, Biyernes, Sabado, so upat mi kaadlaw dito nagstay nga kamera. Pero okay ra to kay ang atbang dagat maglangoy-langoy mi India ag kanang na ako kay story kay naaman sila naman si Sir na mga pimi matumiyog kanang kiran nga mall sa kiran, so na enjoy ko karon jud nagsugod gabi nga ako na lang gyud isa sus nakaginhawa hinginhawa kog taas kakaya ba no ara kong sayuhan na tug alas ansa tong oras ako natug aron sayuha pud ni mata labon para ba gadto ko sa amo balay magpaunog-unog kadto ko di ko mo mata, pero karon nga wa koy trabaho aron sa duha kadto ko ni mata ja karon wa pud ko nakatug nga wa man ta koy buhaton kadto ko natug haning gituyo kay sa gabi aron makatug ko diretso ang tog di ko makadungog bisan ni mga tingog-tingog ani kay kaniti awan lang sa kwartuha ti awan ni daan pa ni sa una sila diri nga mga katabang ningon sila nga naitiaw ani at mismo ako ko ibaw ko nga naitiaw kay diri lagi ni sa una kay stock room man ni gigamang toys room Inja mawala to guys baw magunsa ko ani wa jud koy mahimo kanang pait kaayo nang ikaw ra usab bisan pag wa kay sakit kay wa ta kahibaw ang kahibaw ka kanang ang maghatag nagluto pagkaon gapalayo intaon kinala duag lagpot na ako mag-ablis despertanog na ako galing inig humani mo kaon you finish it go up directly Diyos ko, na dyan. So ako gibuhat na ra ko di ani. Kay baba mo lantaw-lantaw ako gablihan na ninahaning shutter.
Gablihan na ang shutter. Diyan na ko lili ko ana diha. I have to test again. If I am okay, I will come. Hi, Nana Mercy. Hi Lulu, how are you Lulu? We are fine. I miss you. I miss you so much also. How are you, Nana? Wala, it's too boring here, but I am good. I don't feel anything the same yesterday, Hey, bud. but I am alone here. Hey, alone. ما شو تسوي؟ I am only watching here in the window. Nana, you can't go outside walk night time. Alone, يعني. Put your iPad, your phone, music, walk alone. La, I'm scared, sir. Best I yesterday night time I go in the rooftop only. ليش you don't go outside? Go alone. And then now I when I take the food, I think Ibrahim he's scared from me. Hey, scared. Eh, that's why. Scared. That's why I did not go out. I said Ibrahim, he said to me, Mercy, if you finish it, go directly up. Stay only up in your room. Hey, Lara, you're bored, Ayel, huh? I am here in the window. Naam. Wala mushkila. I miss you too much. Can I tell you something? Yes, today Baba Hamad and Mama Alia do blood test, even us. Oh? But us, we use the oxygen. Me, no. Yeah, Baba was very scared when I had to. But Sabah, she feel good now. Mako fever. Saba, alhamdulillah, good. Wallah, Lulu, yesterday too much fever, مسكينة. Yeah, no, yesterday when I wake up, I feel weird. You Or today, when I fell down. Oh? I fell down. I went because my tummy feel weird, and then I lay down, and then I feel good. Alhamdulillah. You drink medicine, Lulu? Me, Lulu drink lemon. No, let me make for you lemon. I said to Gafwan to bring lemon and ginger. I told to Ibrahim, Ibrahim gave for me 2 lemon. I put in my water. He's saying good. But alhamdulillah, I don't feel anything. The same, I don't feel. But after I make swab test, sir, I can go home. Which after, if you're good, you'll not come here for 27. Nana, I tell you something very good. Tomorrow's gonna be Eid. You'll go maybe block 1 or Sharia. Yeah, eat tomorrow. After tomorrow, Then how about your clothes? I need to wash. Or madam wash in the washing machine. Then I will make iron here. I'll tell her we didn't transfer the things that you gave us last time. Okay. But if there is too much, sir, I will make iron here because I don't have work here. I feel bored. What you doing? Nothing, huh? Nothing. I am sitting in, I open the shutter in the toys room. I am watching outside. Wait. Because I try to go to the rooftop like there is humidity. So I go inside again. Hot, not good the weather, huh? Not good. Then when Night time should be good. Go down, walk alone outside. Then when I go outside, Alula Ibrahim, he called me, Mercy, don't come outside. Just Don't let him see you go outside alone. Don't just take only your food, go eat and go up. Just tell me he said, just tell me what you want. I will put you there, but I will go quickly. But me, I don't scared from the virus. Because in just only simple fever. Naam. شنو؟ يلا ناقة. Yes. See you tomorrow, inshallah. You want something cold, okay? Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye. Tawag gagaan. Ditawag ang amo kay boring. Kasi kaso dari ako'y mabuhat. Naglilili ra lagi ko aring bintana. Naitrak mo labay.
Ija ko no kung pagawas-gawason maglakaw-lakaw sa gawas. Diya kay agkok, mahadlok manaho, di man Ginoo ko pagkaon ra ko ni jag pagkaon, inja higaman, yang mura lagi ko og iro, ibutang ni jag pagkaon. Nakabaon gud pod ja. Ibutang sa gawas, ara nang ang paniton niya. Mukaan ko managkaon ang hugasan ibutang ra pod sa gawas. Wa di mi magkita, so di ko kakita nila. Na tingog ra ja. Ganina tawagan po ko ni Mama Lulu nga kung unsay akong needs ipapalit ra sa taga-maniho mo tawag ra ko. Basta mga buutan pod sila timing kaadyo ko kay buutan ang amo. Tana sila radto gabantay sa bata luoy kaadyo ako gahina-hina ako'y naluoy sa hayahay ko ako'y buhat ari. Diya sila nagpuliki sa tulo awayon baya na sila. Diya guys mora to hang update.